Kinoyalam kesenjuk kirang basnong ribhoi distrik haka kharwei terik uleber kilalet banya kendu ya ke Dr. Amrin Lingdo ke Menteri Badai Pet ya ketenan ke kuat kekia hasa ke haus nongpo ban pen kenmau biang ya ki kam sa teng ban tokit ya ke jingya chakmat ki kam haka bayadei berkakuat kekia joka them ribhoi. Habakran cekilat pathai kubor uba PB Seliang sekretari joka senjuk kirang basnong ribhoi distrik haka jingya donlang uba BB Makdo chairman lambat ki dekot ulayat ho bahakani kajingya kendu ya ke menteri jaga sorkar jela nakal yang kesenjuk kila yo ban pen kenmau biang ya ki kam sa teng ki baladai ban pentre kam laslam ki bakentup ya ke maternity and child hospital ke badan haparila umsning bat ke trauma and emergency center ke badan hanongpo civil hospital. Itu nakal yang jongka senjuk ki Rangbak Senong Ribhoi distrik mantaka segi ke khatui terik benai balai ajar saung di dapat kejing sengo kumen adin bangelai kendu ya i Dr. Amrin Lingdo belong i minister badi pej ya ka health and family welfare ya ni ka jing kendu nakal yang jongka senjuk ngeliyo manten kenmau biang i kam sa teng katkum ka meeting ka bangeliyo man syong man senam aka siterik nai bakat ajar mulai apo di RDA hall nongpo di kam sa teng kiba hadu mentang gilayat chakmat kabenengkong kalau hakabide bat kajing bom 4 rekam ka MCH apo parila umsning nakaliang jong i madam Amrin ila persgo ba nakaliang jong ke department health department kala ya sya ikan kam akabagidon ki kam ki bedang hab ban repairing nakaliang i ila persgo bagi ledak ban penmang visa ikani ke kam repairing bat lakabi lenti ba hapo jong benai Jun on pendap ya kanika MCH bat on supply no ya ka nakabenta ban agi jing sumari di pajba jong kanika thang gijungi kabar pat ka kam ka bangiyo ban penken mau kalau hakabide bat ka jing suki hakabide ban pen tre ya ka trauma and emergency hang nepo nongpo nakaliang jong i madam Amrin ila pensungau bayakan ka kamru kumbolong menta 90% ladap ban pen tre bat ngikibi lenti bahapo jong ubnai junhi ya kanika kamru on sayok bantri perdano hakaba kanika trauma and emergency kan sayok ban pentri kampurano tinang ta susu ngeliok ruban penten mau ya ki kam ki bede bat kajing penkiu kerdan ya ki stop center saki PHC bat ki PHC syaki CHC ya kabide bakani gisgo ban penpau bi gisgo komen badakala yang jong i health minister Ilham Kia hakaba kidon ki CHC ki baladep ban upgrade kumbang iyo jengtip pakadika bernihat PHC ladep ban upgrade ka sya ka CHC tikidon ru ki sub center ki baladep ban upgrade sya ki primary health center hakabakalis jong kini ki sub center insa pha asingi officially bat ni sayok ban page kino kita ki sub center ki baladep ban upgrade ya ka juga pon ngilyo ru ka ban benpau hakabidi bat ka jing duna jong ki nongtre ngaduk ki staff nurse bat ki doktor ki CHC ki bulan pok katem ribhoi ke jongi tindak kaliang jong i madam ila dep ban penpau bala dep ban khot advertisement kumba ar penyungut ki staff nurse hapo ribhoi district bat sian ye kini ki sakhot ki interview ban ngi scam bahadin bala dep ban interview kin sayok ban thung kam ya ki ar penyungut ki staff nurse ha kani ka tem ribhoi ka bi ke jongi di kita ki kam ki ba nakaliang jong ka senjuk ki Rangbak Senong ngiliok ban keren tinggi penpau ke jing dokumen ka bahak ni ki kindat banai nakaliang jong i Dr. Amrin Ilham Kia nakabenta ban penbit penbiang ya ki jaka ajin sumar hangne po Ribhoi district. Kublai syukur.